Kompanija Galenika Fitofarmacija od ove godine u svojoj ponudi ima još jedan herbicid namenjen primjeni u usevima pšenice i ječma. Herbicid Ceres veoma je efikasan u suzbijanju jednogodišnjih, ali i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici, uključujući i onaj najzahtevniji korov, odnosno galijum, kao i palamidu. Herbicid Ceres je selektivni translokacioni herbicid koji ima dve aktivne materije, pored njih ima i protektant koji ima ulogu da što pre razgradi herbicid unutar biljke pšenice i ječma i na taj način zaštiti pšenicu od potencijalnih štetnih delovanja herbicida. Herbicid Ceres se vrlo brzo usvaja preko lišća korovskih biljaka, unutar kojih posredstvom delovanja dve aktivne materije utiče na sprečavanje daljeg porasta korovskih biljaka koje prvo zaostaju u razvoju, a zatim gube turgor i na kraju propadaju. Na taj način Ceres oslobađa usev pšenice od prisustva svih širokolisnih korova.